I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Simi Games. Mi ćemo danas igrati Hunger Games na Mineplexu. Znači, okrećem se iza. Idem na Vuk, a ne, to je bravo, to je Assassin. Najbolji hit na sve, mislim, Vuk je najbolji, ali Assassin je prvi put ga koristim na step. Vuk me ne koristio, ali ja, onda da jači damage, on nema ništa onako. Balkan. Idemo vama. Daki? Nije. Šta dobro, bolje da. O, ne! What's up, ADC brothers? O! Ko sad sme da me bije, a? Ko sme da me bije? Samo lako je dođe na moju teritoriju. To mi reci. To! Hunger Games. To mi je brat. Mogu sam da uzem luk u centru. Istroši me, ubi manijac. Evo ga lik. Ćemo. Možda sad ne misli da sam ja loš čovjek, ali... hvala, nisam loš čovjek. Hvala. Nisam ja, neću da ga ubijem još. Samo da mu nađem situaciju. Si ne želim da ga ubijem. Stavim u čestu. What's up, ADC brothers? To je... Znači, ovo je dobro. Sada, ako je bio, ja ću ga ubiti. Idemo polako. To! Mislim, nije to, upio sam lika čisto da mi ne bi smalo, pošto me lik mnogo nervira. What the fuck? Sad sam opsao, da će me mutaju. Sadeš. Majmo jedan, ubio sam ga normalno, nisam trebao da gubimo sve, ali nemojte mi da sam govno. Može ti tako da me igraš, ako si igraš sam, ne? Da li je nego pakuja. Ovo ima Iron Sword. Eno go lik dole. Idemo F3 i idemo. Mi smo sad North. Evo tu bi trebalo biti.
Eno ga lik gore. Znači ide FIFA. Eno ga lik gore. Idemo. Kako se? Idem. Eno ga. Prvo ću da gubim pošto imam dobar kit. Dobro sam izsupao mapu. Ne! Ma idem ja ovdje. Gdje imamo što imamo u cenu? Čekaj. To. Ovako ćemo. Evo sad će da malo ljudi, znači, vjerovatno neću ovo realno da gas. A neki lik je gore. Ne vidim. Evo ga. Evo ga, idemo kreći za 60 sekundi. O, ja moram da povedem. Znači moj kombo, idemo. Samo skaču stariš i iskačiš još jači damage. Jači damage, samo idemo. Da neku cetu, da mi neko može tisa. Osam čanka. Da vidimo kako će sad biti. Dobro. Eno ga lik. O! Iron Sword. Kombo. To! To je taj rad. To je taj rad. Iron Sword! Dobro, DM. To. Znači još nisam imao full srca, ali pobjeda. Znači opet sam pobedio ljudi i to baš čudan način. Znači ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! U stvari ne ćao. Znači pobedili smo ljudi i jedan lik me pitao koju teksturu koristim, sad ću da vam pokažem. Ovo je još jedna tu glupa, ali ovo bit će link u deskripciji klipa, tako da, to bi bilo to.
Možda sad ne misli da sam ja loš čovjek, ali... hvala, nisam loš čovjek. Hvala. Nisam ja, neću da ga ubijem još. Samo da mu nađem situaciju. Si ne želim da ga ubijem. Stavi u častu. What's up, ADC Brothers? To je... Znači, ovo je dobar lik. Sada, ako je bi, ja ću ga ubiti. Idemo polako. To! Mislim, nije to, upio sam lika čisto da me ne bi smalo, pošto me lik mnogo nervira. What the fuck? Evo sad sam opsao da će me mutaju. Sereš. Majmo jedan, ubio sam ga normalno, nisam trebao da gubim sve, ali nemojte mi da sam govno. Može ti tako da me igraš, ako si igraš sa mnom, ne da li nego pakuja. Ovo ima Iron Sword. Iron Sword. Eno go lik dole. Idemo F3 i idemo. Mi smo sad North. Evo tu bi trebalo biti. Tako je. Eno ga lik gore. Eno ga lik gore. Idemo. Kako se? Idemo. Eno ga. Prvo ću da gubim pošto imam dobar kit. Dobro sam izsupao mapu. Ne! Ma idem ja ovdje. Gdje imamo što imamo u cenu? Čekaj. To. Ovako ćemo. Evo sad će da malo ljudi, znači, vjerovatno neću ovo vreme na gas. A neki lik je gore. Ne vidim. Evo ga. Evo ga, drvo kreće za 60 sekundi. Ja moram da povedem. Ćemo i kombo, idemo. Samo skaču stariš i iskačiš još jači damage.
jači damage s ovim. Da neku cetu, da mi neko može tisa. 8 čanka. Da vidimo kako će sad biti. Dobro. Eno ga lik. O! Iron Sword. Kamo. To! To je taj rad. To je taj rad. Iron Sword. Dobro, DM. To. Znači još nisam imao full srca, ali pobjeda. Znači opet sam pobedio ljudi i to baš čudan način. Znači ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! U stvari ne ćao. Znači pobedili smo ljudi i jedan lik me pitao koju teksturu koristim, sad ću da vam pokažem. Ovo je još jedan tu glupa, ali bit će link u deskripciji klipa, tako da, to bi bilo to.